Ke Voice of the People Party lingba uba Arden Miller Basayo Moit President but MLA ke Nongkrem constituency kala pentip bagajing penkre ban kini ye ke Borsen Shar election MLA Arajar Arpra kala yaj Shakman. Haba keren ke jing yalang pat ba ha ka ba ula plat pat ba ye ki scheme baper na ke Special Rural Work Program Arajar Arpusan shikinong yo mentoy baper kan Nongkrem constituency haka khat artri ujembang Arajar Arpusan uba Arden ulaong bakapor ka kemi uban penlet jingmod tang halaka constituency ulaong ba nado ba umi syaka kamsan himasima kalong ban tren ka benta ka riba ka jaj benreu bat lada ka jingkemi renti ba untrei tang ka benta ka constituency unam yale ya ke election daga ba penpau ye jing sungus kem ba ka party ka badang syudep ban kini isen ya ke Borsen Shar ha KHADC bat syongru ha yang persya ha GHADC uba Arden ulaong bagajing kemi renti kalong ban treshitom ban yat keleng ke jelan ke benta ban ya mir jingmut bat kipat ba kanang ba ke jing temu ban kini no ya ke Borsen Shar ha ke jela kan urlong nang ni syakmat ngan syong lupa tang ane mo wana mi susi nga da phi susi rom lale hagani ka banwan ladang ong yi kitu ki unit akisnong bagin penpoi kerteng kumbaga jule lada ngan bu no da ka tarik lada ki penslam ya kata kabamut da ki wan hadian ngam lale so kilawat mut nomla asu ban ketrup iki namar mla ban penslam mar kumbalo menta da kaleng jong ngabun kam palat mo ngahap ban keleng pisu thu menta ka jingle kam patut ni dang de jing sedang mo tingi so na ngu play ula kurku ye jing alenti ke jing ka party ke bangirang seng dang menta lai snem tam kaladon weu MP ilabat ya ka executive committee po ke HADC tang marway kum ka party mo te Giant Hills ngila job prangut nagalyang ga jingi o MDC na ka party jingi ulade u leader joka opposition lani nongelam joka lang persya maka di ka party ka ba danglung ndre ka yat ha shakma ngidang don kamban tre susu ngidang don kamban penklain susu te kalong ka ba namar kata kadau yang abangan por bon haga constituency kumu no yalam kapor babon larangi ko abangin kurup e kabor sinshar hau arpukra ngan haban ai sabar juga constituency ngasmu sini ngasmu thu ye gijing sha shitam ga jungpi ke no kersan ke ke jonga tang ba kum nga jong nga klemi sekene kam tang nam ta ka constituency ngadu bangami ngami nam ta ka ri ba ka jat ri ri por ko lara ka jingkmi leti yang kalong tang nam ta constituency ngam tre ne election ngam tre ngamla bat ngampwa ba ngan sekri tang apo constituency namala rangila ban penbiang kanu constituency rela ka ri ka ngam ka jet ri ka ngam kam dan jimut ba constituency jing kan bet kan biang abukut ngin yang ngamlang te de halo kata kanong rim ka banga ay ka por ka babon bat ngasno banai khuble ye pi ki pa ba no kersan ki be kersan yang ki bam thlia ki bam juan penwet bat pide ye bo jing doai ru yang mo banga longkum ni kumbaga long bo play no ay kamet kaphat ka bakot kerja te play shibon ini sha shitom sa shibor setang ka to kan ni si hagani ga jinge khun ga jingi bengela banora ya kata ga jingkala ka shisha Hashwa kani uba Arden udah pentip bagi skim na ke SRWP Arajar Arpusan ki bakot syaka ar keluar san polak tengka la pelat syiki long yeng ban maramot iki yeng jongki ki school ki jingerap syiki nongrep ki community hall bat kiwei pan kuma pitep baka sokar kala nadu kanika tem ka baldep kala penkiu je kanika MLA scheme bat kumbaga long matahi ka sokar kala mang tang na ka SRWP arklor shiteng tigini kalong ki scheme baper ki ba nga kum MLA ngalamang nagamta ka constituency te kalong kumni mo snap shobangan puli ki kerteng jong kitu ki riushimet namar nga pia ya ko kamai scheme haka arbanta ka benta ka beningkong kolong ya ka scheme nagamta ki riushimet ko mga jule mo katuka 10,000 ka 8,000 bat ka 9,000 ka yeng bodok ban marmot ki yeng ni ban penkha kamera bat ka rep ni kinu nu kam barit ka baki bridging ki tre te nolong tapat ngamang scheme nam ta ki school ki college ki yeng snong bat kum ta terter Kabaningkong construction of 80 number of low cost houses kajing snai gi baduk prapotli gi baduk nang taga baar kajing maramat ba kajing penkha kamera sispa prapotli gi
kebalai banai jingrap lakalongi ki nongrap lani ki badon ki kam ki barit ki kam khai bo dukan lani kanu kanu ke jingkre ki jungki patba sanspa yeng nangta ka basaw kawan kani ka construction of college building at Smith College lum kan sai Smith hagador arpusan la te ngatrai gani ka adai ka among ka bahetam ka ba ni ai namar ka college ka dang don ka me ke jingkasan ka barat pa ngatrai ka college ki la seng la nadu sinem yu piseng ka college arjan arpo te kadai ka sinem ka bangang along Ramadan mo tarau ka college kampat yo jingrap ye ngai adu mentah bagani ka dikasin ka benikong ba ni ai ka jingkasan nagleng ka ML scheme arpusan la nangta kabar extension of school building at Hajom Kisa Singh Memorial LP School lum Kensai Smith kane pakari ka school jongka balang Unitarian Hapo Smith Chipola nangta construction of fencing at Smith cremation ground Sanlak kane pakari ka jaka ka ba ai namta ka Sengasi Hapo Smith bakin care ya ka jaka thang Sanlak nangta ka new construction of community hall at Lightko Nongdaneng ka jisna ya ka ying snong Hapo Lightko Nongdaneng khat Sanlak construction of martial arts training center yagani ka team revolution MMA and fitness at Lightcore Nongdaneng Shipola te baling ai gani namar ngari wei na ki sakri pa ba u baju smutna ban penslur bangi ngenang ban sumar ya kamet ka phat ka kot ka khya kani gadai ka badon kam ini bangin smutho ban pikir namar ngi ba ka jingkot khya kadai ka badon kam tam te namar kata kong gajing penslori gini ki samla ngalamang Shipho lak tingka nangta extension of school building at St. Peter Secondary School Madanderting kane pa gajing ai ke school Madanderting St. Peter khat sanla nganget baki nopnia school ki ladon hangni ngila batha iki bigendon kumju ya ka school hapo maukatat Presbyterian UP school maupanthi khat sanla te be bikhen lot igne paro kami arklor siteng kabumot arspa sanpola kambah apa yang jusani athan haki la yo mantala penyo yipi ya kani let na ledi ban sotu hi te dadon ka jinge asi tho ma ki nok tre tu ngam thrai bekin su berngem berthen dadon di berngem berthen asi tho dengan met bakan nongom ta te ba finish lor namar kani ka jingsani athan teng teng ha ka jingong brio yo kadon ka jing ya mo para mangi pat ngin sei tho ndai nam dei na te la ka thot tamot kan ta pat ya ka jing tre kam ka jing tenga syukuntu yapi ya lumlang sangut rungut ya lek seblok ba pini slor pin sotu bat dadon dono go jinge sapun be nga tenga ngasio ni kreniki don tang katu ani tli e ki snong ki badon ki jaka ga baklut bakin peneng ki school ki jongki te kung amli nga ai jimot ki banang ni swat abang ai ke scheme ngan ai ha ka takor kom bangin sedang ya ka nongrim ka scam khna bangila ban te lai mala shi jira kata kan ira ban numbam than ya ka jaka te gi bun mentang la sedang banyak namar kala ki scheme te bang asil khat sanlak arpolak tingin sedang ka foundation te bat kata ka building ka school building ka bangi ko aben inang ni smart bang nget ngandang beteng hi kum bele ban beteng ban ai sejrong kade belong G+3 kabumut kala light ka to ka jingbam ya ka jaka re kum balong boros kata ai scheme arlak snahang ni layo as arlak snahang tai ka jaka lalut ban peniang sejrong ka jaka ka lalut ka building kadang duna te kalong thik mo kumunong ruai pathau ruai kaktian alot kasur bangsa te kiskul jingi kilong gupta ka building dang duna ki kamera kelas dang duna ka jakam don shu te don giba lesi kibong ani ba la da yu kun ngong nai perkhat ke jinge ni habanya hi limba ka jinge kamat e sito manta sipor kana bagan su hadir pinju ko amanta ban shna hai jakai balat bat hadir habut pinum la shu pindang don kam sibun ki kamera kelas te meta kata ka dei ka wei ka ba ngalarung shi ki school bat de na kata raw pi ingtung ni ai shi paula khat sanlang mo ka Smith College nga ap sanlang bat ka shong ka jing step jong ka kamera ka Smith College kadang pen step ni bang shu shu bani kersan te ka kata ka dei ka karukom trikam ka jong ko ngam ai ka ikai kamadep bat apa ki ying ru ni ai ni de sngongu ye ki rushmet ki de le tikna mo ki de le tikna kini ki scheme ki bat tam ru shi pawa jaru ngai ki sei so bon ki bapringa ba ale pe ki de ke to scheme ka ba pa ma pe san hajar pe hadu kan nem tala roi ki ki plan so tenat gen ka ta ri ke jing penan kam ho mo blei run kurku nakaleng ga junga wa melinga ai lo china ya ru kamsa
pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.